مصطفى حميد دنباش بخير هاتي و تدبینم ما شاء الله تندرستی تجی باش خویاد که ما مصطفى حميد مخواست از و پرسه بکم بری 6 سالان حکومت سوریه جواد داخواست کرد که هم بچن شامه لسر مسئله خوا داخوازین خوا بچن لگل حکومت سوریه دانوستاندنان بکن و وی دمه رد کرد پشتی 6 سالان ونها ادی بنیت داخواز دکن که بچن سوریه لگل حکومت رون سبب چیه چما داخواز و نرینن و هاتن گواردن gelek spas ji karmendê Rûdawre, gelek spas ji temaşevanê guhdar û delal. Berê wellahî berî 6 sala Serektiya Sûriye gotin em dixwazin hûn bi me re bidin bistînin, me red kir. به گلک جرا اف مسئله گوتی به من رد کرنا ما ندجیه خدا بو شاشی بو بله چما شاش بو هون نچون لپشتی 6 سالان هون دخوازن بچن ما مصطفى حميد يعني حكومت جي حتى نها دري شامي جوارا فناكي حكومت بري حميمين بري وددا حميمين او قامبا عسكري مقر عسكري يا روسيا للازقيه بله عادة ديرو كده بمي فرصة جارة كده ندو دياتي كي فرصة اخوان داكر دخسره ايماجي ما او فرصة وان داكر بمي اما شاشيك ما زنكر امنچون ما قالك تشتي هيجا وان داكر هم پوشمانن كهون نچون طبيعي انا پوشمان اما شاشكر و شاشكر هم پوشمان نها قد تن نامج حكومت سوريا جوار هاتنا جبوكم بتشن لقال حكومت راست هفديتنا بيك بينن والله نهت نامه جمر نهاتني وجمر بين امي هرن امي بيردان سندنا كيبك ليتو حياة انها تنامه جمر نهاتني و نزانم پاشه شپیر بین یا نیجی از نزانم ما مصطفى حميد تي گوتن تي ادعا کرن که دوسیای روجاوای کردستان و پارتین سیاسیین روجاوای کردستان حکومت سوریه بریا روسیا تسلیمی پیاده کریه و هونجی هاتنه برطرف کرن یعنی اگر هون بچن حمیمین بچن شامجی دوی هون بریا پیاده بچن یعنی دبن سیا پیاده دبن عبای پیاده را بچن سوری بچن شامه یعنی بچن حمیمین که منو و دیتنا ما خندیه ولی نریه ام به داخواز روسا چون حمیمین مجموعه رو گوت دوی 4 جهت ده حمیمین ده هبن پارتیا ما انا کسی تفدم و تحالف هر 4 کس هر 4 طرف دوی ده حمیمین ده تمثیل ببن ام بتناخوا نکارن حل بکن و تو کسی دیجی بتناخوا جوان هر 4 طرفا نکار کشای کردی حل کشیر دینه بنظام ره بغیری نظام ره ما اب جوان رو گوتیه روس موقفه و گلک باش بو روس جی وک مکرن گوتن امجی دبینن که پارتیک و نظام چی ورود بیشه به پارتیک تنیره ام نکارن دانستندنی بکن و ام نم حاضرن به پارتیک حقوق کرد خیا بکن گش لحبن امی بد ایروشی جمعت خواستن ام بگهن هف وی حق کرد مافی کرد دیار بف پشتی ورد کر که هم بچن شامه لگل سروک سوری یعنی کسی هری یکمیل سوریه لگل بشار الاسد رونن ل ویداوی هندچن لگل پاریزگار محافظ حسا که رودنن ما مصطفى حميد يعني افنا لاوازي وزعف بونا كجبو تفقرا كرد سوري
أنا غلط فهم كريا أم نولوبو أم نشون القل محافظة حسكة رونشتنه محافظة حسكة خص ما بفينه ما قلت والله أم نحاضرن أجر أو تيسر شعبا أو هات جمع وتب مسائل سياسي جدور جنزيك أم نشتغلين هات وك ميوانكي ناني خوخار وشو يعني مسألة سياسي هنقل كي مزندكن أب راقهاشتن أب إعلام هنقل كي تشتغل مزندكن حجمي وي بسيكك هندكن دواء ويجي نكن هقاسي مسألة والسرچه اون هاتن ما مستحمی تنی هات جمت ابو میوان و خارن خار و تخارنه که باشی اکید دای و چو هون سرچه اخفی لگل محافظه حسکی آه تجي بيزي خارنك باش بدون مالا طابة ريش برافك از ورم قامش ما خارنك عادي عادي ريفك از ورم قامش لازم ببن میوان تاز بارد كم تي خارنك خوش بدي من خاص شعبي من تبين از خارنك باش دي شعبي تساغبن از يك انسانم از خازم خارنه باش بدون میوان خوا از نورو باورد كم ده سديس سد دزانم ساركي ولو دزانم راسته مالتا آوا بته سروک سوریه یعنی بشار الاسد این سروک سوریه محترم و برز دبینی بری ساله که تا دمت اپوزیسیون باید اپوزیسیون دبوی تا دخواز اسقاط آوی هنجی کتنوی دکر د نرینا تا دا گوهرتنک سیاسی چی بوی ما مستحق تل تصريحات مفقرة مروجك تاني نقوتي أم بالسلاح نظام إسقاط بك مروجك تاني نقوتي أم كارم في نظام أم دوي في نظام إسقاط بك نقوتي دوي أم كشيء خب شكل كي أشتري بيره جيبك وأنا هاجي أسخدي ورأيي بتخمين عمي تشي هناك لسر بي مسألة بسكنتي وكم بيجتي بيجي باي خلقش آنها برئيس بشار الأسد تخازن كشايا خو حل بكن أوبوزيسيون قش تخازن بير كشايا سوريا حل بكن جدر بي تزاني وين شاغي جيم تقول أنا أجي أز بيجم أز نتشتكي نهد بيجم راكرنا نافي روجافاي كردستاني تشاوا دبيني كاك حميد يعني روجافای کردستان بو باکور سوریه و دباک سبب باکور سوریه جنمینه. جاره روزه که که والله از نزانم هر روزه شعاره که هون رادکین از فهم ناکم بیا از نکارم رای خود وام تشتاد بدم. از زنم کردستان سوریه‌ای کرد سوریه نه و که روز آوا روداوجی روز آوای کردستان روز آوای کردستان و آنها تمام بود. و تعلیحات و بکی چه ایجا از ویجی نظام. دیدی بیشی چه ماده ویج روجاوای کردستان بردان و بو باکور سوریه ادعا کردنش بو کدانو استاندر لگل حکومت سوریه چه ببن ناو روج آوا هات را کردن یعنی سر داخواز سوریه اف ناو هاتی را کردن اف گوتن. شوان ویا تو کاری شوان بپرسی نجمه از نظام چما را کردنه تو جوان بپرسی و رای خشکشتر ببیج. من خواستش تک گوتنا پرسا داویش بکم مثلا و انا کسی نزانم هونه کی نزدیکی هف بونه یا نه. ما انا کسی که انا کسی ما آواکر ام یک جای اساس بون یک جای بنگه بون آواکر نه انا کسی ده. وقتا ما دفج انا کسی بردا ام درکتن ما دفجه برداشت بو هناك تشت نجبو هما كيف ما خستي أنا هاجي أو تشت بيجي بفن أدبيجم أمي دي سال هبقرن وأمي ومحاولة كن أم لهبقرن كشيء خو حل بكن وبكن هبدو كاربن خدمة عملتي خو بكن أتخازم يك قوتني خلق سوريا ببيجم أبي قصر فيسبوك شر مدكن برازاني بن دتحر بعد الدنيا رحمة تنية كسكي برحمة لها بدون نخستية شر يعني تدمير يعني مرنة يعني ظلم خلق شر دكين جويالي يا جويالي هذا عالي تشتي نردر دكين تشتي خراب دكين أسباب ملتي سوري دكين
جوی شری در کرده شری وی شری بکه بخوازه ابشر بسکنه بله ما مستحمید کاش هفدور ببیجن تشتكيدن هات بمجود برسا داويل إن هاتشك هات بيرامن لجور هناك جوتن يعني هناك زانياري الجماعة هناك وحشت في ما هي يعني بشتي نيزك حفتة كي هناك بارتي بيادة بتشن حميميم هفديتنا بيك بينن نزانم هوني بتشن يانا وكا بارتي بيشفر ويانجي وكا حميدي حج درويش كاكو قال لك بصراحة دبيجن نبدأ زيد بيجن أنا كسي يا تبدأ بركي هناك تشتي خواب بصراحة تشخركي دبيجن إمام نزان نولو علمين بارتيا بيشفرو نولو علمين مدرسة ما نولو مدرسة ما دكتور نور الدين مدرسة سياسة مير خاصة أمس بناشر انت تشتي خواب والله كرد نقش من ناشر يعني انت دبيجي محمود يعني امي حمود بتشن يا جمناش هدور كارن مثلا كي شيء اخو حال بكن قال لك سباس سلوك خوش هبدو فدزن تشتكي خرابه قال لك سباس حميد حجي درويش سكرتير بارتيا كرمك بيجا كرمك از تنه شوت خازم هون هو خلق فيسبوك ببيجن درجة اسلوب بيسك بردن بله حمید حج درویش سیاستمدار و سکرتری پارتیا پیشورو یا کرد شوریج استودیو میا سلیمانی